ya mwaka huu wa 2025-2026 noni na mweni wito mundi nongo ambao mudhocha atwaibye masito make wene wewe kata ni kana twendeye kuma wa unye nita wabeti wa mwania karibu sana. Asante. Kwa nita wa SN Ndumbe Solomon Nyama Ndumbe mete musini wa munene wa mavoko na mavoko ye Masako mavoko sub county ni mutaalamu wa kwati na utandiria na mwana wa musi munene wa Mukamba. Thank you so much. SN kata ni wewe una kata USN ni Solomon Nyamai na Ndumbe ni sietwa akwa ya ngima ni wangu kolia yu Solomon ni sietwa ya kibatithio Ndumbe ni sietwa akwa ya ngima na Nyamai ni sietwa yakwa ya the akwa ni wangu kolia yu Solomon Ndumbe Nyamai ni wewe na kata nye ni mutaalamu wa ukwati na utandiria kanelati nita kwa lugha ya Kisungu economist na pia ni philanthropist ni ka maundu o mawendi musio na ngonzio ndini wa society yitu ya Mukamba family yitu ya Mukamba ko nitimbia wete iko na maundu maingi kwa muika kwa andu ala mabiniwe hospitali maskulu ito kuna maundu asu through SN Ndumbe mashinani mwanzangu initiative ila itutwa kalibu na aku na bado yo Moteti ni Moteti 2027 ni mbiwa ndiye kivila cha mavoko cha MP ndiye ndo twikithia mavoko soko munene wa Kamba ni kanane bingo tuyula we mavoko tethi andu mavoko ni tailobi ya Ukamba Akamba onde kuma makuwe ni Kitui na Masako area ya ndi makomane ya mavoko ayu mundu mavoko we mulolongo at river area isu asasia ni lobi na ne paumu kuka ne bongwendo mutu ekethia soko munene kumutu ekethia soko munene ni kana moga kuwesaithia mwina mbeza ni mukwata mbeza ko uandu mavoko gungwa ya account nundu ebinda yakwa mavoko ekembiwe na mbeza mbinge muno. Okay itu elikao nena nyane wa omonde tuambia na mavolo jima byubiti mo mendini wa ithangu ya mathangu ma omonde mo manengeto wito mo mendini wa headline ani mo ona mundu athiva ni mo kunenea. What is really happening in Kenya? Yulu wa wani ola wende kwa muno kwa moika ngi kukwatwa ona kuwa kwa tongo imama kanisa nicho kuona takiende bandi ya Kenya. Kindu chambe ningwasia kana nyeni nenda tani mo Kenya ni kala Kenya na ndeni pata nayo na muno ni kala Masako pandu baitwa mavoko maundu wa Kenya ngaino tutethetie nitimbitwe na katiba kasio muno kala kokie 2010 katiba kala katunengete uthasio wa kunena uthasio wa kwika maundu maitu na direction elati tona imbiwa tithika maundu maumila na twembiwa thinani embiwa mundu ena thina na mundu ungi penzia mitalatala ela ni misetitwe lakini watata osisia ubuku maundu ala maende ni ndona kwasia no ubuku ni wambatite level ye lumuno ukesaithia tekala tandi itena katiba tandi tena meo lakini wasisia structure situ kana mebea yitu ela yo tukumila silikale tumea kupikia mwene ndi mebea su yembewe bangithitwe nesa itembewa na mosola ine ya polisi membea mabangithitwe nesa na nandu acio na discipline wasisia njeshi kila pandu mitalatala yitu na alimu tena structures nzio lakini baadhi yulu ni boboka kuete thena ugesaithia utongo yula twoka kunengana through kwesela kulani situ niwo woka sangi ukesaithia no binianisia mautongo yangi mebea elate nayo na icho wona maubuku maingi maende actually tiya ile tembegwa tikati ya meo kila mundu undu bailete ndino yitu thimbegwa nzio muno ya kwikala ona ndie kwate tabende yembegwa na Kenya nandu mebiti ngine wasisia yuta recent lawoni mwalimu ndo wa polisi kiune kendo ke chaileta kuumanewa na ndeto sio ndeila ndo kuitona kuumanewa nundu ila wakwatwa wailete kutwa wa polisi wakwatwa ni tengo sio ndesi asikali nundu wa polisi na wabitwa
ndwandikithwa hobby nembiwa wi muwau wamba utwa wa sibitali nikana wandikiwa B3 nikana ukawike hata urejestiwa kwa chao kwa hobby after that ikwani yakwe yambiwa no ula movine mu affect ne kwani na indi ula mushukiwa na ndatwa metalatala mithe na indi wethe wa wena makosa ndutwa wa kotini lakini siendo ila siende ndiese ne thuruma ndiese ni miao ni siendo itekoleka actually teacher andu mena akili na andu mena organized life nundu miao yipo mithe wawetaji ulu wa miao kila mundu akatia miao witha benthincio na weweta kana President William Ruto no tulile miao wa koti na kuthimbe na kwa 0.7 commissioners ma IBC na jini matumbithio nthini wa kanseti ya serikali meteleto mabitukithwa ni CJ Martha Koome maithwe kithitu chawe yuke thelo tutongoese no kwa mautula miao wa koti kiutona kuelezea nacho ni chongwasia miao tina yo misio lakini thina wa miao yitu na Kenya wona siendo ingi yumila ite uthukumanesa nundu wa payulu utongoi witu wa paulu woteti ukwa nthi twasasia ithie taene nthi tienda titongwego tina mipea yitu tina mipea ya walimu tina mipea ya agriculture tina mipea ya osikali tienda titongwegwe na tongoia titongwegwe na mbunge titongwegwe kwa serikali ya yulu tina president na tina mbunge na tina ministers na katikati ya serikali ya nthi tina governor na tina MCA ko utienda titongwegwe kwisila mitalatala eno na tongo imaitu nitamunenga miao eno yitu ko thina wa Kenya ti thina na moso ti thina wa nthi ni thina wa tongoi nundu embiwa miao wipo nutwaithitwe nesa ko ni popailite usogwa miao ingi na ndwa mayumwa pina muno kesa ile mayembi wa mebina kwe mobea fulani ta mobea wa koti mobea wa polisi ukesa ile kila mundu ni waileta kuatia miao nesa nitonie ona munini wa musumbe ndasa kwa kwembegwa kwina queries nundu wa MBC ndia ibo osiendo bingi sitae kwa natembegwa na munini wa musumbe abetethwa na yuyu nitumweba kwisila koti situ yuyu tunga maana ke na no enjoy ya privilege sio ndesi ya chao sio tongo iwa munini wa musumbe kwa unicho ndona kwasia mbeti na mukambo lombe tukesie palawe kana Kenya tindoku siendo iwona no tongo iwa bayolo icho ngwasia ambunge maitu na nina musuku mosu wa kulika mbunge ne kana ne alaini ne to revisit miao yitu tisiondu titona kweka miao eno yo ponati no yesaidia ona penanzi ya laisi ila mumbunge wakosea ila mundu munene serikali ne wakosa penanzi ya umuli call back kumwita ingia mmeweyani mubotiongi kana kauma automatically ukesaidia we timo sumbengi ni kwithwa ni wabalucha muyao munana na mayumwa bina yuta kendo kenge gukona tambesa isi atiwe mbingi kuyolu county ya nengo 20% 15% na national government ya atiwa na 85% yumbeza isu sia ile tembe si other way round ni kana ko yo lugeza ya ko ina mbesa mbingi situekanizio sio sukumandu masukumana kuku na mato naiwa maiteswa andu amwe mainena ndeto imwe ko ni ndona kwasia thina no tongo iwa baulu nundu tongo yusu wionania nita wina pina mwingi kutemea wela tena yo na yo tongo iwa faili bayo lo nwesi o faili yakonde we faili yakonde because ame bande masia ile ile ame bayo lo niwesi ila ubugu alikai katika mwiso wa muthenya at the end of the day kila mundu imbewe na ukulio wake ukulio wambe ngayula kombie ukulio wa kele andwala nundu we muthukumia serikali ndu ifubu ta free French yani titia tu uketotethi andu ukitete kuandikwa nandu umathukume kwisila embewe we muzikale tiati we special kwe andu alangi ukitete onengwa responsibilities uthukumene ndini mama umasia koti makakuweba embewe we musumbe
tia de kwethiwa we musio kwe andu alangi pe andu angi mayo asio asomwo saiti lakini andu maasia kwa wingi ekati tongwa iwe ningania kwa uyo mundu na we responsible kwa andu ama usakuye ulika kibela nembe we MP we mundu watalangi lakini mayola wa paikulwa kuku nundwa free french no ndio kwa meao ni ya ile to siwa ne kana wali kabaya ukesaidia ndwe immune yani ndwe musie ndwe na chanjo itrizie za nzanzo izi nutona wanzanzo ya mukambi ukesaidia mukambi ukoka ndo kwata na nduko umezia jiwa ndwa membe wa na mea wenge manengeta nzanzo jumia wesu ni ya ile to betwa ukesaidia we mundu to longi ona by the way ukazizia kuonza private sector kana uthukumi wa enende yakawa serikali wizaidia kila kindu kikuna wa kwa fair free and fair wa dio hotelini chaine silingi mbao wanyo chai ukaiba mbao ona mundu ndakulazia ni kwithiwa ni tiele ni rukuunza lakini ubukuo ni wonekanete metalatala ya serikali na ndu aingi ma serikali nundu wona mundu ndabalucha muya embe kwani wakosa twawa kotini mbukewa 24 hours twawa kotini enda unwithia magistrate pu nwithia andu alangi bubu mautethethia na hindi wazitaki wandu thio kotini ndo sabu koti situ ni cia improve iwe wende bubu thukumia serikali wobwe unengwe punishment na hindi wa reform nundu koti situ cisaubitwe cia ku reform embe we mundu muthuku ukalika ukauma we mundu musio na ucio we mutalatala witu wa koti lakini kwa oyu wasisia mono withia andu nimeubingi wana ingi mailecho na mweso mana mondo sunu wale kilwe na kesi isu ithele lobu kwa for example kesi la ya kware Jumaisi Kalusha ulo watekana kwetha mwisi kilo monene kupingi wa kisaseni cha polisi ina kutekana no tolo kile na kubikio thitu thisi palawi maiwe taka na ni mamwatethi te kana stories with ile ata nayo o stories ni athelile kwe ona aki ningo kwatekana kwa andu ala maisie endo mo ibindane dio yukendo chambe aki Kenya ni yate yawa na kwa embiwa kwenze nzio ya meo emone Kenya na embiwa Kenya embiwa kwenze imepea misio ya serikali ya thukumi emone nze ya Kenya lakini yudi yukaulikela tena kesi si ulikana na serikali kesi si na maundu maingi na nicho ngukuya andu amebaye ulu peundu meao ebua kana institution isete tokesa ya ni mbineanisie nundu embua andwa mebu ma polisi ma appointia wa ne president na niwe mwezo wezo making decision na saa ingi no kwewa ona concerns iwe koti ya cia ti IMBC yeka na yeka ni kwethwa musumbe no kwenda likilela yani no kwenda kuona i process yondu siende pe manjaji za musumbe ulon unaumia wokete akasia nde mapo indi malike weyani niki nundu ena itumisi yake reservation na alama omofeva onatia alama omobeva ena itumisi yake nundu musumbe wembe wana advisors make na mamu advise ya according to interest yake na njendela watumia likakebelani na yupe andu ange ba na yo court ni independent nundu akoka kulikana kwa siendo isu na kuilika mathina asu no tatosu ne baba ile toso gwa meao ukaisaidia ti lazima wasa kuwa munene wa institution ina wa muvea muna ukaisaidia nongi na musumbe yake acha yila pe ubetwa chuchu esaidia ona musumbe no au twa kotini ona kuno omo twa kotini yusi ndui ikathegwa yuwa sata usisi ataipo ndo ethukuma aipo ethukuma ne so kona yene yathi ona sainge itwika nitakuoneka ta eneme wa muzikale lakini ti eneme wa muzikale nondu meatea siendo motalatala musio itembegwa na institution sio tukumata isu walimu nitwona andu mayoso onesa sainge labena nzianzio avenue tela alimu manegethagwa mutiani skulu nesio onegwa walimu ala mebu menda we aimoke na payekwa grading sindu cia muthembozu azikale mayoso maithi maisemba yani sindu iye kwa wasi lakini nundu be andu mebaya mabuaye tatamo matwekie buyo ne ya ile to mandeo yini mo malikilie cha na ma corrupt institution situ
na nthini wa uani wa Ojwang ni ula wailitwo tula mutino wakati wa Douglas Kanja Haiji na munini wake Lagat nono andu nona mono molotete Lagat na niwe munini wa Kanja we kuyana na kula wailitwo tula mutino yukela nisi embewa wenwe complainant wena thina wa mundu fulani kana kendo fulani niwenda polisi wathi polisi ukathi ukaandikithia hobby ukanengwa hobby number wamino kunengwa hobby number nunenga wa officer wa kuinvestigate kwani yako nekana akathi akakwata mundula ukuhusika ne kwani yako andu ala witnesses yasuma kwatwa nundu ni waandikithia ombi na waandikithia statement ukeke wa cell na weke wa cell uni wake witwa wa kotini na mbiwa ndu utwa wa kotini no mwembiwa na online court pebala mutonothi magistrate akaamua kunundu no wembiwa wikiwa allegation kuni venda of fair judgment ukethukiwa side yaku ni kweli ni wasia wikiwa wekwa na kiongi ndekata na ke magistrate ndasia kulingana na meo yitu iletwa kwasio na tipa ikindu kimusie na kulingana na meo yitu no kosie kosa yino nundu awetie kindu ki atena evidence na kou siendo isu siambatiwe yolo ni kwithiwa pena mathina meba katikati ila nini andu ma ku investigate makwani makwata mundu nundu makitao tumwa mundu usu kuoneka kwake no mbewa pebina makatumwa ewe wewa ma investigate makwata one wewe na thina osa wakatwa wa polisi na ndari sive kwa ombi embewa ni muumisie maybe ni we kwa momu judge nundu ndezo punish mundu malele ni wa muete kotini na wa mubwa na wendaka akanjanjiwe no you cannot punish somebody twice you ila wa receive wa embewa ni muwu mtu wa polisi mtu wa hospitali aende yito kwa hospitali sia serikali na kila mundu ni entitled na uiti na ende nduthindosa nini B3 na siendo ila siendeka kona ni aini wabu wa iwekwa nekana uke guendoke thukiwe kou onano methi ulu no embewa matesi kila kiende ni cha nundu ikwanirie ye bandi na andu ame bandi lakini UOCS wa Central nulianile na ripoti cia kana Ojwang ananya maizo bu selini yake yase kana before ayeto nunoneka kana it was tortured na we epatha nabyo na ndeto isu na kwatanda kwenda utumika ta scapegoat pai muzikali wailete kwetekela mundu abotwe seli muumisie nenge we muete seli embe we anda paini we muongela paini nge yake atwa wa hospitali akaitwa ona muvungwa akawaya seli asiati nuna tabisia askala lama na mweti kana ni mailete kwamba moto wa hospitali na mali ama asia mosete orders from above baikendo keta wa orders from above nundu kila musikali pemia wela emunenga mutalatala wa thukumi wake wathi wa kwata mundu umweta ukamuchaji ukamwigia kwa hobby akaandikiwa embewa ula wina kukombraine wakaandikithia statement embewa mundu usu ni wa mwithi ya pandu muwagu atwa wa hospitali ukambo save thayo wake nundu this ino ni allegation si nambo twekethwa kana mundu nukosia nundu no ngina magistrate ni wotona kwasia kana judge akasia nukoseto nanona ko undu tonjito nongelangazio mundu umbeti ni wambuma na ndoso ndubuwa niki wambuma ata nombe wo wambeto ndumbe na ndiazia ndumbe na ndo stress yesietwa ndumbe na ndiazia wanuma na ndithi kotini yela wo ko buwe ni muzikali akwata na nda buwe nwezi nembe wandikeuka akisiaku ko uno sio yuti yazia nombe wa ba pe asikale ange me othukuma na orders inge nundu mubea wa silikale withukuma au na oyesa ili atembrain andu ame system une nina kutabya kana na kuya kana mebea yitu yothukumi ta mubea witu wa polisi polisi nenziopyo undu ya ile ita cooperate actually polisi ekaleo likelelo no yesa ile kila muzikali ni responsible na action yake tembe wana nziopyo ya ibakwa
yu andwa meba yanza nitamena commanding ila weiwa mayazia command from above which is above mailete azia ni kwatia command kuma kwanga ni nangani nika kwa hizo weta wala utumira ni wailete weta nini enoti sili na tembe ni sili ndio yailete kuweta tembe ni kwani wazazia ni kwa saiwa ni ngani nangania yetu na you say you lose your job niweze ku lose job ile umini niweze you don't compromise your morals ndwenda kwebucha uko naye nikwethwa kwani kukulusi kumbana no ndwa na we asiomwe na tena ye baike lugeta wako kukweka ate kukosa wea ila wabutwa wea ukwa aipoa no thio karipoti kwa aipoa kana kathi kotini wese baimundu weza ukaka kuungamia wea waku akasia we mwene ndu nina ubuta on na ground na we permanent and pensionable waile totwa wa kotini kana mundu ucio akautwa kotini ukethugeiwa neza na nyemea wela na train iwe na iwe nike ona nona ndia iwa na kwata mundu enu wa otherwise court yesi yake na ite ba magistrate nite ba court situ na ite cells ni tuma wa court ya kwa cell na tena asikale ma cell alama zunga abungwa ko ya cell kwena programs sia kweka ate sia kutunge ya mundu atwike mundu musio yuwa muwa wa wandu onde tetiwa nake silikali ya operate ata yuko hu siendu sia kwa sia ate kwe threat isu ne siendu itomeawa but siegwa akiline nembe wesiopo ground wezaire asietomeka nai na tio sio kweko actually mundu usio kutumia threat yesu aile totwa wa kotini ekangutabye Madam Bet ila nini ekwani yosa mukondo wa koti usenga muno kana be mundu na gwiye ne from above niwona oziyezi wenda nena clear akazi nye na izio nona nembe we ona oziyezi akakosa ande kwa bukwa ombi muzikale akakosa ande kwa bukwa ombi ndizi ye izu matete mundu makosa maande kawabu mundu kwa une bomwe awoi na ndwa ile totwa wa kotini utesele nenge we twa seli yata jiko ke kwasia adeni onda from amba ye mini mwena silikale ngetitesi mwenini pe mea oye ni ye pandu inyo mundi tamini ola waile tekala no la waile tokwanu no la waile kwethuke na kila mundu ena rights yake ni imagine mundu usine mundu inakana kama na nitese oundu kana kayawa na ne mwana weka kuma kusiawa kana kukasiawe kekewe kathoe wona nini kawo nabi kana bambasi kaewe kasube wona mo katwawe nzanzoni katwawe skulu kasomethwie na mundu ucio azia anaikwa athukuma ya wakwale kutema mabia nyine thukumete kwale mundu wa maboko kwale ciuciete bwini ne thukumete bwie bone mandite riziki yakwa na kithanga thini ju kungangana kukwonde na mundu ndoka kwosea onini o kanowi without fair judgment ona kana ko mwene kubambana kusoma kakathi university kegete bidika umete musyozi wa thina na kainena ukwa andwani wezi menena ige beti andwa menena nundu akatiba kala twanengiwe 2010 mayo nena nundu agendo kingi nundu nimeze katiba kambete ona nona muzikale na mona ndia ile to sembanga na ile to dia kambia iponde wena kwani ukaandikethwa ukati ukatwa seli 24 hours ukatwa kotini kwa mundu ile to kia muzikale so mwalimu ono akonanya kwitha na blogger kwitha na ndikite mauvoma na mitandaoni najua mwika maingi nimekonete na siasa kupeta generation lengi na muno metumia mitandao na junthi wa the Daily Nation niona watu ikanete kana DCI ni kunengo 100 million kukunikila sindu sika post wa mitandaoni nikana methia wendeta against loka na opposite sindu site sia kuumangana kana sia kuumanga serikali kwitha matonya kumana line wasi mulo utumia we simwela sionthe ukuna SMS sionthe ile utumia na maikwatia kiwona kweli kijailu kulekelela personal life ya mundu kila mundu ena freedom ya information yake kupreserve bai mundu waileta kubingwa information yaku utesi mundu ni waileta asia
kunengana information yaku wina consent yani wetikelo waku na kiu kiogo kila mundu ena freedom ya kwiyelesya na mitandao no freedom ya kwiyelesya ukakuno ugegia ka emoji kwa Facebook yaku kwa Twitter ndo yaku kwa Instagram kuno wiyelesya kwa nzia yoyote na embewa ni wa petuka meao ni wa ile tokwatwa wakwatwa ukekewa kwa hobby wegewa kwa hobby ukatwa wakasel wetelete kuikata kutwa kotini indi embewa wina makosa lakini hiyo makako ate yangi na simu yako makatrako na simu yako iloko na makatrako na messages yako everything ela we mushukiwa ni wewe ile tolika kwa investigation ndulika kwa investigation ni kwetwa ni maile tolika kwa ndite ugo miao ni very clear nembiwa ni meika maundu asukulika naku mata ukushuku bata report yaku membiwa maikosa nembiwa ni mono baya spesini ni wakosa muyao muna tima njanji andu azu tima njanji no angana tependwa nini na tima magistrate no angana tependwa meao yitu twazi andu ala mageka investigation ni magistrate ti employ magistrate kwa investigation twasia makakwata mundu na maimeki wa musi mundu wa meki wa musi na ine wale totwa wainge kotini ona magistrate akaunjanji na ine wale to musikata ukaza kulingana na meao yitu nye nikiona ni kwethwa meao yitu yasia ine nene nengi ona yute ine na wati mutandaoni koti siya mundu kwa siya ite hii express ndi hii express kulingana nakwa na mbiwe ni ngukosa ngetwa ngewa inuko siya bana no petukie meao muna na nundwa meao uniwailete kwekata usiwe njanjo kwekata lakini ti mundu kukaka kosa akaubua akautulanga mawo akautula nini na ndena grounds ona ndeze meao yonde wewe ona kulingana na gani mukosiye lakini kulingana na meao nyeneki hata nikitione na my heart kwa hiyo na wewe ranatha metha maili kilila mwene ndi kwiyelesya mundu ukutume ute ati ya meao embiwa ndakosa na ile tokwatwa akatwa kotini andwani maile tegwembiwa me questionable na icho tuwasia pa yaje ulusilikale ni batone kapa kembiwa ona siendu isi yendete ikathe ya kwa institution in situ no with hospitali munene ndakitali ula munene ula wungamia hospitali yesu nandu make mauthukumana nake na nundu baape andu matona umiloke zaiya nime kwenda olota kila meoya kite uvikia andu kana kite uthukumana ezo zaidi ya mundu zio wabineaniwe ukati kwa sukulu ukethia principal ni woka kana end teacher lakini nandu make utona uthukumana nake ndabanga ma secretary ndabanga mbasa na waete thina ndakwijanja yini twaile to solve ya meao we say there paikendu kisaimbiwa kwina that possibility nembiwa munene ni walika kibelani cho nene we mwene tai mundu munini bayandi ndwiwa we mubinianisye kuthukuma wia waku undu waile to thukuma kila mundu ailete kwembiwa embiwa ni walika wiani ta musikali walika wiani ta OCS na waile to manage center yaku utaiwa we muthulume na wewe kama kosa ni wewe anene asuma kumaile to kutwa kotini makazia actually wale to twa kotini makazia kulingana na meao ela tu nengete nundu mo ni makusia yezi meao kana ni yakata ni yatewa muzikali ula yo muzikali akadi station yi na ebuti akamwa kwa langi onde na yazia ni order from the above jikuni kitoneka kana ila wadhiye wa enda patrol nuguete buti olongene buti na maithi mathangete andu nundu mewa ni order from above pai kendu geta wa order from the above that ya mea na nicho tena institution na take ya titinenga atongo imaitu we aneka na we say there nima thoima institution situ nisia tongo igwaneza actually nicho meta wa atongo maenda buku to represent maenda abu solve ya mea maenda abu kweka oversight kulingana na mea weno yeba na kwesaidia nimo ene uthukumona wa behalf yuko undu asia we mwene ni wathiba u na wa kwata order from the above weyo wai
yu musikale ndoa mushukiwa emini nundu aandikitwe a represent mundu emini niwe wewa na kiu kitoneka kwa uno usiota ati yemea amwe kama Gen Z ni maite mwikio byo na mawisa ma polisi nondo polisi ila seli to masovya kana kumasese nizo sio mowa wenona polisi ta mafailite to mafailite polisi pe Gen Z sio ndene wa polisi na be andu mathuko mawe yanesa thina ola wiba na kuya ni thina wa andu anini mande sio pukuo uthambala lile yolo na andu anini muno na andu asume na andu mendini wa mibeno twikala mibeno ikututhukuma kou nditona kwasia kana asikale ni mabalukite asikale pe asikale no thukuma wia wo undu thukuma wa nengita osi yes te wia asia when anaisi nda receive mundu na you don't know ke lokazi mundu usi ni mundu muthuku ata ndina nzia yoyote ya kwazi nundu kulingana na mea ndaile to mbuku mundu weba kube kukwa lakini alama na mwetete bu maneyo mobisa ma polisi na sutiange nenge koeza lawama yaku koeza kuya mundu nge you asuti mama ile ta kumbuke wo kwa ombi yesu makewa inyo mwatie ofisa muna na muna lakini ni uka nundu moka mwe inge mukadhulumu nenge embe kwa hii ofisa unaweza kuenda into charge sheet akazi na pia katika mavisa modhoimi nditwa ile itakuona charge sheet yo nekana nini booking book yo nekana actually miao yendo sawa nekana mo ne ma mundu makamwandika kwa ebuku yo na ebuku yuma yete polisi nekana moka makasia kulingana na ebuku na nituneiwe mundu we na thina na polisi ne na emetwe nundu ni yete no tweka wa uthoima mundu utimane no nundu nde mutandao na kwa isi no kwa nitoenda mundu wa uthoimi that is CID athoime na nde uthoimo wa mundu uzu muthoima amukwata ndu polisi yembe awe yese mundu noya na ito athitu amukwata nitu amumbuku ni wathi sen ni wathi kotine yuma ilete namo makathoima makamukwata mukwata maimumbuku enge kala kabuku neko nundu mo maina capability ya utwa mundu kotine mayuka mayete polisi embe wani wa muumezia ba katikati usuti mundu yu wale tothio kasitake wa mundu uzu akoka kwa polisi akazi nyepe andu mangu atie ndamesi nundu za ingi andu motho imi no embe wota mesi lakini ono yuwe wisisi undu mawisa ma polisi me ko ando paingwa right ya kwasia sijui I have to do this we kwa atwa mwe otwaitwe ni kuya kulingana miao undu ekwasia eka undu andu abukumeka wisipe mundu to no kuno maundu au ukogeliwa ibuti ukatha mundu actually we muwa mutu andu amwe na wa mutu ba na wa mutu ni kwethe wa kila manengetwe mawaite mutu ni kwethe wa kila mendo si ya maisa ju nundu akiu na wa mutu ni kwethe ni megwa mundu ndanena mundu wo fulani au mekebelani na au makebelani maiti wa thenani jumundu mundu tona ithi ya mundu andu ko umetia ngo azembete na ndwazi andu onde mekala umetia ngo amazembete ju ana andu abuku na icho ngwazia yu tatongo imaitu nundu tena ma MP tena ma MCAC tena koti nicio cia ileto ku revise mea yetu nekana andwa tulima tulamake yesela tulindwe wisaithe apa yundu uthukuma nza wa mea embe ni wa kwata mundu baya na wewe CID ni wa mukwata mundu ni wa ileta kumumbuku wa mino mumbuku ukamwe pa katikati akaumea kana kakosa ziendu zia ekakuumea wakethia ni waise simu nundu andwa ni discipline forces nini andwa onde azikale onde kuma biga membe agwa me andu mena atabu yeyolo ndwaile tekwazi ke yo ni wonye kila chende yembunge nundu mekie Felix mheshimiwa ni chongo kweya ye yaki kweli kumuhandle that way ni chongo kweya ye you gaps isieba nicio cia ile to saubegwa mea we saithia nundu azikale matumia mwea matumetwe na yu mundu nu tono leo tumia mwea na ndatumana na mwana nusu yambe osisia muzikale ta mundu muthuku
ko umia weno ni ya ile to so bua ike kata isyo nde no buku actually ona to yon deserve kunene ya siendo ina ndu maile to kwatwa makadi makambuke wa makadi makatwa mbewa magistrate na bia aipoa ne mubea musio wazigale wende na uthukuma yukadi kotini ukadi sel ni wethia asikale ingi matwa iwe sel ukadi o committee maximum fishimo latewa ni wethia asikale ingi mozi we through aipoa ona maosi yes through aipoa maukumewa na ma sentence wa kotini haya twetani sana mabwasu oyu umundi John Bad no kwetha milambe wa mbunge na konenga na budget ya mwaka wa kilovia wa 2025-2026 nona mweka emergency kwe kimako netu ndini wa usovia wa budget ino katiba ni tunengete institution sionde kana mebea yitu yiko na maundu mo mausikanite na mwenendi peke ndukita wa public participation kana kukulwa mwenendi embegwe katikati ka maundwa nundu ni make duso basie budget unenge andwange na yu kitumi kila wona kwina kamulu tela kaingi uga koti andu maile tembegwa mayumia mayase nyenda kumya koti undu wasasia nienda kuthi kutumia kena kana kanisa ninye ninakwata mbesa nienda umia kilungu cha 10 nienda umia ndembo budget ni chao no siote kaelewa budget ni kanati kaelezea yu undu ya ile tembegwa silikali ndembegwa na mbesa silikali undu nasia nandu mazasia ithie ene tembegwa nituenda tekalemwe kalelo na tongo imaitu tena institution tena mubea muna na nditina katiba kaitu na itienda tekale maisa na tienda atongo ya matutongo esia na mainengwa katiba witha we wendekethyo wa mwenende ila manengwa katiba kaitu katiba kau ni mathuku maanako matumite mbesa na mbesa siumaba mbesa ni mwenende umasia aumasia kwisila koti ila wuthi kuthoa kindu ndukani ni wewe awewa VAT ni silingi 17% 17 ni wewe nini pena duty wekewa na wibingwa numba yaku ke license uyaka ni wendeka uipe rates jusi ndu isu cionde ni mbeza ciosanagua ni kana itethesi andu ati manengie utongo witu matuthukume membegwe na ngali membegwe na mauta na indi sisi ndi no budget ya mwaka huu ina 4.24 trillion ulumo na niko maanisha kana koti ne wono kwamba tolo tukatilawa ila wewe budget ya ambata ni pembe wa proposal nundu nengana budget ute kuelezea mbesa ite unyaba na icho ngukuelezea undu ni ukite nguelezea undu twaileta ukandi andu makakulwe makasia tienda kinana tienda kinana andu nimo maweta na indi mamina kuweta kuyo lu andu ma mipango maithi maibanga na maisovya budget masovya budget nundu itwitikilile tienda tisawiwe masipitali tienda tisawiwe leluna tienda sikale membegwe na kena nundu tiona majuko tukwata yatu zio ziende mbukangu tiona mayika maundu umekalo yobe andu angime na depression tienda ma improve wona pe andu me otusumbwa njeshi itu nituenda yongelo nini nundu wa aggression sia ato imaitu yundu wake nicho tuete ya budget na tewa mbesa hii na somwe umiona nona nundu nitukulilwe lakini juba mute awoka ni kwethwa budget neza obiwe na participation dinesa iko you embed nuna kulilwe wenda othokumwata jite na niwosu na nundu njenzi na monando nimo me within the production sector kumia miaka 18 to miaka 30 to 35 actually production bracket yembe kuma miaka 18 to miaka 45 and those member me actively kwa uthokumi member wa nimo me wiani
nimo me uthukuma siendu yani siendu ila sienda nundu mausu wetu ni pina mena full of energy ko ume ba yani nimo me undani nimo me ikona nimo me na maundu maingi no na watu wengine makasika ingile lone ila meumwa koti ila meumwa koti nimegwa pain nundu nimo me katikati kwa uthukumi ko uni chome ukulia makulia iki nikimwekiye nikimwambatizie budget nikimwosie loan yenge nimukimwekiona nikimwo tutilakena na icho kiututethesia kusonga ko details nicio masoma na nundu mo ni aingi megwa kana mayabikewa kwa participation nicho maeta athina na indi patwa ambunge ni matwa ya ambunge nundu ambunge ni twamanengie losa waikata wow tutongwezia baya ko to represent ningyo munde tu maonengelelwa yes yu ila manengwa bunge ya nengwa nayo ni petela makaizia yo ambunge ya maitu ni mapetela kendo ke nembe we ithete ine kulwa na bana kulilwa ndwa nini twa mobikewa kana no bakulwa inge na nini maileo bikewa na pia asua nini meona wasia katika uthukumi ya serikali tikule niki ambunge mesela maundwa pauma bubu maithi kotini na veo nje o ambunge veo nje o membe wo kotini yu sindu isu ni cio masiasia na nundu mena metho na ni mesilia moke masia kinaitwo nie nikimutane kona yu katika makulu asu nibwo andu maenda o kuandamana na nengi manengetwo ruhusa ke katiba mege hata maandamana atio thuku ko mabitela mitala talesu niwo me undecide nimekuandamana ona kuno wandamana bet bai mundu tewe osietwa katiba kwekata kuandamana kuthiwa ugeletio ninio oito kana ugeletio moko hotembete na bilingi wakwa uteo na bilingi ni kuniando kelele ndo utembete ugeletio matwa we ona kendo kiandika kana ungame obandu wasie kulingana nake niona nyena kwa sewona nona twende na uminukilia weta we mtaalamu wa ukwati na utanzi economist niona mwaka wa 2025-2026 economy bya kwetha thili ata na ndio tabio strategies ya kwila wende kupange bya kendo chambe economy no kwati wito na watata osisia andu ainge weiwe maete meyaniki ni kwithwa siendo mbesa sio mabikia serikali ila yosania mbesa through court mbesa yiwa siendeni wa budget ila mosania ziambata bayanthi bayolu shuka ingi katungwa ndi kwisila mautho ko mima serikali na sia tungwa ndi nenga wa enende al enende ala mebu nimo mundu ukanengwa contract na ukewa saubya kalelo kaya wa mino saubya kalelo kau kana supply nini tienda supply asikali kendo kia nonduna tienda wikona alimu tienda ku employee alimu fairly kila bandu ndionde ko musalo si ukaenda kwa mwalimu laiba u na tumia mbesa ba lakini yo kaithia ulobu kutoweta mbesa ni siomba ni tuona ndiyitu theitumia mbesa mbinge katika Kenya yitu na maiko bainge na sibo dioko lakini si amina kweko imbesa yesa ithia sina bikandene witu nundu inge cianengwa mo China inge chanengwa o andu ala nene wezaidi kalelu ke baya kwenu lakini kanengwa mundu nge basa ko umbesa sina potaba tena equitable distribution of resources mbesa wezaidi asina andu anini na ange nundu ni momeosanwa imbesa maye utongewa ko isi mini siende na ukamoa nela andu matena purchasing power jukwe ko une kunenga andu uweso wa kwembegwa na mbesa mokoni ugazaia wa thindukani embegwa wenda sukale wa thoa embegwa nuenda o kuthibana kulesongale kuthibana no eva fair ukekata nuko na yu economy yitu yibineka andu nini maibineka izaidi na ya meyo luma kwete imbesa mayo situmia locally icho wewa kana economy ni mbinia nisie kana ni tu kwata mbesa ingi sio solo ni mbigwe ni lelo wo sogo yoso ni mu China utekala aba ndatwa mbesa China uyoso ni muindi utekala ku
ndatwa mbesa India uyotwa ni musungu ndatwa mbesa USA uyisaithia atakitokamwa nela wokamwa mundu yu ukesaithia mundu ekita ebebwa isua ndanala ateuya mundu ucio akitahothela kwa utina tina such kind of siendo taisu ejo ngwazia 2027 the formula no ni nayo utwekethia maboko ngembe wandietia kibela cha MP cha maboko yu formula no ya kutwekethia maboko soko munene wokamba ni kusisia niete purchasing power actually maboko tikembewa na university imwe ya society ngu propose iketwa Kalonzo University mundu itaile itembewa na these institutions nenge teina Laila Ondinga teina Moi University na ngembewa na Kalonzo University maboko ndiembewa nikosete mundu na institution yesu yoka ela twembewa na Machakos University ba niwonie andu mayaka nomba ngina kuya siemani andu maka tu plot tungi tuoneka tutewia siana sioka sia uchupai we side ya purchasing power ni yoka masaku na ikwembewa na kutembea kwa mbeza tukutukuwezi endete tumota ituendete jutikembewa na Kalonzo University maboko tekasio katembewa na National Hospital not County Hospital National Hospital ta KNH ta Kenyatta University Referral Hospital yembewa ye maboko nundu ikakusasia ikasauganesa to the best standards no ikusia nduonde onakuma ndei sia nana emaitu ta Uganda Tanzania Ethiopia makoka kuitewa maboko nela moka kukumena mbeza sio moko tumia uzoka ndu itewa muwau waku no thioka kombono mboka koma bubu ukaembewa wethuko mabubu wa yani tiete purchasing power sukulu sia musingi sia primary na sia secondary ila ikembe wasie maboko ikasomethagwa mana na kila mundu maboko wembewa we mukaaji wa maboko ukembewa na kadi ya kuitwa mana hospitali nesu nembewa wasomea maboko ukanenga wa full scholarship universities ya His Excellency Kalonzo University. So those are proposals ilangwendo nenga enende mama boko na hindi tulelo tuibubu teikulia tisa uyoneza tithiki akabrosi tiimaete kibukitheu na tithika maundu maingi thisaidia kwa kweli ni town nene kuthiki wa mata na tiimetwekithia 24-hour economy actually on 24-hour economy na tiete nini wesaidia nini uthukumi wa serikali mebeani na oversight nesa polisi na oversight nesa na pia tiimanenga atethesia maandiketwe ni society yu uya wako mwingi ikembiwa ni kunenga andu mama boko leadership we mwene ndo pa kuilola kwa senda kupikia na ndese kupikia hata maybe akotavyo maondo mana kungwata nyeni olaisi nundu maboko nitembea na mao kila bandu actually na mina kiatu ni bindu ange kati okingi na bala basanga nienda nangale ko huo kakulia ndumbe we wabite loba kana ungamanga banu umona nyeni kila bandu maboko ni kila bandu na indi namba kwa simu tyo mamesi 0725 175 263 esu niyo namba kwa simu amisi okelele inge 0725 175 263 isu niyo namba akwa no ngwate anywhere maboko na embewa we omubine mbite otesilie mwe tisie undu titono kutethia embewa we onakana kakwatie C and below no umbone tikautethesia kaka high school kindu chonde kienda okuoko kwa mundu ungi mbite okelage nini nacho titethanie through SN Ndumbe mashinani mwanzangu tusonge mbe teteleta muthenosu webika neyumelia kwenu mumeki wa mosi kwa wingi netie kibela kwa huo andu mayetia kibela yundietia kibela tikitomana na kutuma ndu na kumuelezea kana ngetia ebinda yaitia kibela ngaumela na ngembe wani katika alama ngembe wa mayetia kibela na mukameki wa mosi nike maundu acio ina kila mundu akatana onaku mbeti ninezi ukatana na ukathamia maboko kwanza yu thamio gugu na ndwekia kaindo mplando ka mobile wako wesaidi ajuko une kuseo asante sana ndata cia muthia kwa musese witu wa Mutongo TV.
ni muvia Mutongoi TV kindu chambe na management yake na department yake kwa kutunenga mwano tevikie enendi pala maiyo makwetio maundu mo na inde dimwe iyomesia hii ebinda ne yobika ne binda ne biku andu ala mena ngonzio na wendi mosio mumanenge uweso wo Tongoi kila mundu yakaini mugolie baya mukamba palawe make sure mundu la omwesi ena kipande embewa no viketi miaka 18 make sure ena kipande cha kele make sure mundusu ni wa musukuma ni wathi wo sakula ni wembewa party ya ndwala mo sakula we make sure ela kula sikembewa sikunwa kula ya kundikae that means ya kula yaku pala woe nekana umeki wa musi pala ukembwa nundu kula yaku niyo steering ya nde na indi mabukua maende sisi ya musisi ondu maende muikalike mwambe ukitana na andwa mena obuku sisi ya mwekale maundu weza ethia ni waevana na andwa alabu siendu zionde silikale kweka baitu tisio nde ndoku tasha we mwene nuke ya kuebea enda uso shesha nikana wawa mbesa isi oteria pen numba sietwa affordable housing numba yi embegwa siageto ba ukwenu enda wose numba nundu pe mwetu amwenu pe mwana amwenu ogeyotilwa mbesa no to na ewa siendu isi ya mundu ne ndogu siendu isi ya mundu ne ndogu ende ba umeandu na kuola kilokuya moge kosa ila numba ba ukwenu na mayambe yo mukomboeria enda wose numba kulingana na mbinge undu utona nandu tethesia andu menu mose numba sisi ya kila silikali kwika embiwe silikali ni yaumia tenda ekazi ya tenda ene nthuku sembania nayo osa thukuma weosu ikiambeza ngusuni nundu ebinda ya kula ni 2027 no ka meki wa musi kubete ya kula aku wazi silikali ene nzio kana ni nthuku na mundu la wenda ndumuete kebelani andu ala okembe wendwenda ndumbevo wana mai mwezuku ya sio vya thalo mwangalatu mwezuku ya ndete ukembe wena capability ya undeta kivilani ainde kwa hoyu sisi ndumbe atono gutethia ata MP wenu ndakamutu ikethie mwema opposition mweine mwenda ono thukumi wake CDF uthukumi olonge ni weva na weva ne CDF yatumiata sisi angaba na wenu amuthukume MC ya wenu amuthukume yene binda yo thukumi kou nina mutungia muvia na ndumbe na mai numwendete muno tiende na uboyania tiende na kwendea langi usio nembigwe weona siendu mbingi embigwe wena makoti atatu sisi omwe utene koti umunenge embigwe wena yatu thandatu ko wiki yazio nde muthonomwe osa yatu itatu endotethie mundu ungi embigwe wena ngale 10 tangale 4 wendotethia andu embigwe wena momba yana ni siake singevetu na ndugoma cionde muthonomwe endaimo utethia andu we ukoma abau na kukoma abau ende wewe ninu kadie muno makunia mainge sisi ya mundu ubinegie ai mogetha muno umwe kwata leuno itethie nela ingi ikiapitine mani ko utekale tando tisene tando ma inyomwe ngaya mwathime na inde siwonge na nengo mwana wa ukoba ngoka talamukanye ndeto ende tuibanye. Thank you so much and thank you Betty. Ni movia esen ndumbe nondu wa kuka kunenania na enendi na siaisia ma Mutongoi TV. Voni votu vika muthia wa kilungu kitu kiokone ni kwendea muthenya wa kwa ilanye ni Betty wa mwanya tindanesa. Inu ni Mutongoi